Эчеже мен Мишанам шачмы кече дону макташ Козьмодемьянск хала культура отделом вуйлалтышыжы Капустина Ирина Юрьевна толын. Тады административный пәшәзі веле ағыл, ашкежет сәмірік тевер мұрызалыш. Пурва дешерге кәндәңле, Миша мен гітем уже шелі тағышқы. Миша күштілі да. Миша. Мен дүйстілам. Улышым башын мене Козьмодемьянск хала отдел культуралым доно. Там шачмы кече дон согонлым. Да тоже кого там келесем со мемнен халыкым сусуемден шалгиде. Шалгид, то ли шалгиде? Шалгиде? Шалгине. Шалгиде. Цилен. Мен цилен шалгиде. Шкетин белагыл. Цилен культур пәшәзі біле шалгине. Шалгине. Согонным цаткады здоровым, кужы курмым, да сидокичи тихин север яжу муравля доно мемнем, тенгетлем, да циля халыкым сусуемден шалга. Пишку отау толмаланда кциман шаш шумбашт мне таланда таум келесем. Тоже тихинек тау шамат мягицын, не? Тау? За активное участие в культурной жизни города Козьмодемьянска. Пишку отау. И мемнен изи подарок на тоже. Тиде мемнен Капустин Игорь Николаевич. Гицин, да мягицын, Капустин семья гицин. Пишку отау. Изи подарка. Пишку отау. Мара подарка жат лиеш вет? Лиеш. Обязательно колштына. Анте мұралтене. Мұралтене вет. Обязательно мұраш келеш. Веселерекен. Кешне. Олег Славин представляет Мегамикс Ирина Капустина.
шошым томык пелет кие еренвеш, угиц шыжвек вады еде южеше лицеш. Шаным тенгем док, мыры викше менем южеш. Шыжвек вады сага ушна вадеш гармон сем, омим лоиш терен южеш менем шанымем. Енгеш салымал, яратымаш трюкележеш. Курмеш, лида коктон менененем. Курмеш, яратымаш өлешкеш. Курмеш, яратымем жерге келем. Курмеш, бисагаем курмеш. Вычы-вычы-тенк, толан башинеш, вычаш ядышенк, эня криесеш. Вычы-вычы, шаным тенгем, хакырална. Вычы-вычы, вычы-вычы, яратымем, коктын лиеш, курымычкы. Вычы-вычы, шаным тенгем, хакырална. Вычы-вычы, вычы-вычы, яратымем, коктын лиеш, курымычкы.
Irina Kapustina! Tau! Pișco tau! Tau! Ugăți-vă șlimeș!